Josephat Amisi. Biyamuno muri kito Josephat Amisi asorobochurwa senchira yoboye kiranu moncho muri gerego tigaranera boye gototigara samangana ringete na siasa imeye county ya Nyamira yokuriye kirokyo governor wetrase kyama kya Wiper boygore omobungo barabubeni mumanyi ni gaumerana gati ya bamenyukurwa ase wodi ya Ekerenyo nabo ne wodi ya Itibo abwa sasangana gote yabuna nabwata mange agochigo ikirania boygoni garokana komo chumu governor we county ya Nyamira Amos Ribo roboti ruo asenchira yobo kiranu abantu baminto bose bi mzee atoka aende nyumbani tufanye kazi hapa nyumbani naina na atohueitera tarehe 9 mwezi wa 8 abawaka wali na watuma nyumbani wote wawili asubuhi kabisa noyo kuligie kirogo kyobo governor imeye county ya Nyamira gotere kyama kya Wiper boygoro mubunga barabubeni mumanyi kaokwana nabamenyi be county ya Nyamira ben gokwana kurwa segeti ya sere wodi ya Ekerenyo nigatebire bunana cyogosire birengo bitisemi anene abari mu ba ECD kwenyorera engeria yabo nyamota bari ba ECD bari kubose pe ben mumanyi ma nije gandi kabari mu abose pe Barike bose pi emesara yabo tana wakanwa ngakane yose babuyangaga boigo ni gatara bamenyi bege chini egotoka se wodi ya Itibo se bunge ya North Mugirango asaichandro kuboro kwenya getaria sensemeyo aseboigo amocho oburayo base county ya Nyamira anene ase kirogo kyobo governor korutwa chagete obo governor was a devolution chibasa chaje Nyamira igokire more than 70 billion shillings lakini yobo yaba gakabaralia nonye necho aseba gakire akuna bakero ko boringa mu agakire so bate baye ne yoto woko boringa mu agachi kibuta iko ke bari mu ECD bate baye ne barara mugo jonjo ebyotangwa abere jikura abantu bawake pati ko bakachikura Dari abantu nebyoto toko boli umugabana ngaiki pasari cyabana ngatimanyeti toko boli ngaye mariyo nyaitariki ngatimanyeti bori tumato nafanya nini kwa ofisi gotara chiwodi echibere Ekerenyo na Itibo nigabagani amenyi kurwa senseme yukumubwatsi ya sobo chori boli bosio elyogo chikogera e county ya Nyamira abantu baminto anyamota nyaretariki ngiya ben mumanyi must be the governor Onyamoto geta mache kagaiga ben mumanyi must be the governor. Onyamoto geta chipasa li secondary kagaiga ben mumanyi must be the governor. Onyamoto geta meribeno biri muondo mapema ben mumanyi must be the governor. Mbari geta chinda string kagaiga mbari geta egere meribeno byaba burunge. abarwaniri ao imeye county ya Nyamira nigo bagendretse we yakireko ko asobo chori obonene boli bosio anene ase kirogo kyobo governor leo kimeumana sigemeumana leo asante reporter ya Ndizi TV kurwa sensemo yege chini egotoka se wodi ya Itibo bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira elitirane nkorokwa Vincent Onyancha Nago tigana na roboti ruo kurwa ase wodi